Via Kamal ka Nuer TV ka jan gwasme bane mantuwa bana ja address ka kiir mayardit ka tanda na channeling no kiir mayardit cheliu dio ya chikondi al raj mishikana mo channel jaling antama chatwogono shi kume mala kume kiir mayardit ala official den content core ne de konan tie ka je jo dana shalat te ka warga mishikana gorno kiir mayardit kana kondi chikan jo mo chikan lat shegna men kan kiir mayardit kana jora kana yetuk ko tel statement misha gor ke information ke report misha ben ko office da phone kiir mayardit no tega ajen jang ne tungwan ko because pictures ke tin kon lat ko rodian gwa dande kiyetu ko na me cha tong na pan ne shang wal ngwan ka fa di ron kina dangro jan dangro di chu man wala ron kina chanka wal dish ka fa dish ron kina dangro jan dangro di na mene mila roda rai chalat gwasa me wa cha ramadan lado chikiir mayardit shaliu ajen chaje go wud somalia ka meteke kenya wa ja ramadan gor warga ngo chikiir mayardit shaliu re wich ka juba kama naga adwe nan to point mi jan point ka gwan ga chalado to kume Kenya tetin antama gorka gwada tetin ke kwaje relocate gwada dan tetin gorgeje ano de yangai ko de je kef kuma Kenya ko joda na chala munyo da gwanu tetin ba ti ke kuma South Sudan no ala ramos ke melat ke pinyen wo te michito la clarify ni je Ramadan and chala do shijien ke shilu babarar barach bela no tateka and jo shaling kwaje disregard ke chwaje linga no Thok and tateka no mo wa kan kuma South Sudan kan jalat ko kiir mayardit chang na barar ma kan bara lat kan jabang ka tuga kan no kiir mayardit jaten kan liu so na mbongo da bo take a question mark ke take kuma bango kwaje verify shabu verify ne je ka to kana gwarin kani de konde la officially point kiir mayardit go gejeno de pal point de janga chawin mon ko na meche chop ka social media ke liu chaje linga ne dial no kiir mayardit chara mishi ne itre wiki juba bon iri monte ka ngum chito girara no te gane de yat ka ka bo men point ken she man se pe kiir mayardit yat ka ka all of them they do not have an idea come na ne ro da kiir mayardit there am take clear information bakaka rama ura je foreign minister and a foreign minister don le ran rarba ramadan and la kumente ka mark we South Sudan ken witin kokian point kiir mayardit tele statement mi release re wiki juba ni be ko right no men shaling ya kaj so jo de gwa ko de konolim ngum de gwa ko de kiir mayardit daralo kiir mayardit for once ngai kon diala no jen jaram dana de South Sudan ka gwami ba michi kiir mayardit michi liwan tama ada to gono bi South Sudan roda nyoko meje roda nyal politic de keliu de roda nyoko meje nyal ko cha wudi shal ke bol mele cha de no go jendera ko re ka South Sudan che de man to gono ma ngai keneje okay ngai keneje so michi kiir je liwan tama da yika to gono de kodera dara woni amra wika South Sudan maram ya logo yoda manin tama ko dala ke kiir da ma yoda yokuru miche to gala ano mena dien bo wuri shala bol mele sha no go dara kwar tilalat kene ga kwar all that baden cha ko ni la vice president yes bado dara president nanjen na mo ngoda by far nane long okay sheng na magwe no cha tyak dara kwar ba ja ko ni ru ne jen bia kwar this one development for ko wudi shal ke me ta bande ngai ngore jatin da rema cha jatin ne ri ko kien to kwara ditin tama re wi ka South Sudan woni jane katin so ne me development for ko en go de wuda mem chala bol mele da ra wo ka kwar ya de mun to ko na spele ke spelem gen point de take list kwarin kon ne buru mi kwar me liu kwar mo ore mi kwar me liu mi kwar mo ore melo ga kiir mayardit do jen tele development mi lede kan o jen naga na nuari ko wai ko la right kan nuari ko mi kan Nuer na kan tama South Sudan da develop da wa woni am
batar gade win Nuer, okay? Wo Nuer baka dak dorian, Nuer baka nak benetin kontin la tin bum kana lungin ka power kan Nuer ngan Nuer ka baka sideline ke baka na ke ka bugore kuma ka. So na me mi de tinan tama che manen yana mono use kum Uganda use duru ko ken nyin kan Nuer wo Nuer baka weekend. Kiir Mayardit ka Thok chete ka joy ngai kon dial no chete joy mi dilam so joy de joy mi baj pan mi de janak. But right now 50-50 manan to content ko changa je gwa chliu ka changa je gwa gente te amene mi che barar chiro ni point de chabulinga Michael Makoilwet chabulinga this guy right de ka foreign minister chigane content ba jo me bailington jo me ba je linga point ke mi yadi no jen ja teka so na me je nana gore de nyoga je kel ani chana manan le ro de chana jelli ko mo wiajen ya South Sudan politically baro de change baro de guerre so jen la to mi che kwar mi che liu ani ja temal bye bye.